मी दिल्ली आसा हे पयली घेवपाचें हांव विरोधी पक्ष कांयच कामकाज विरोधी पक्ष नेत्यांक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी हाजेर कॉलिंग एटेन्शनूय दिल्लो आसा ताज्या खातीर ते कॉलिंग एटेन्शन जे आसा ते तुमचे एडमीट जाल्लें आसा ताजेर डिस्कशना खातीर स्कोप आसा ताजेर तुमकां डिस्कशन करूं येता आमी आयज तुम्ही स्वता कॉलिंग एटेन्शन ह्याच विशयाचेर मूव केल्लें आसा हे पयली दिल्ली आमी पूण ताज्या पयली आयज आमी दोन वरां पयली एकदा ह्या बिझनेसान ते एडमीट केल्लें आसा त्या खातीर ताजेर डिस्कशन मागीर करूं येता हो मॅटर आमकां आतां पयली घेवपा जाय प्रश्नोत्तराचो त्रास आमी सुरू करूया सर हो आमकां पयली अलाव तुमी करात कित्याक माननीय विरोधी पक्ष नेते कॉलिंग एटेन्शन तुमी सदी अलाव करता अशें ना आज करता म्हणून आमकां पयली खबर ना पण एडजॉर्नमेंट मोशन आमी दिल्लें आसा टायमार विरोधी पक्ष दिल्लें आसा कायद्यानुसार 2 वरां पयलीं सवाय 2 वरां म्हळ्यार 9:15 काय हांगा इन्वर्ट केल्लें आसा म्हळ्यार 2 वरां पयलीं दिवप आसता सवाय 2 वरां पयलीं दिल्लें आसा एकूच मिनिट अकॉर्डिंग टू रूल 284 place to raise our issues. Of course, I'm supposed to protect our rights and issues. The CM say like he's withdrawing it. Come on. And here is the Why we have to take it so much into? विरोधी पक्ष नेते तुमकां हांवें सांगला तुमकां हो रेज करपा खातीर मेळटलो तुम्ही कॉलिंग एटेन्शन कॉलिंग एटेन्शन तुम्ही दिला पयली this particular circular is against No, you have the to. mandate of the Constitution of India. तुम्ही दिल्ले कॉलिंग एटेन्शन जे आसा हे फाल्यां ऑलरेडी फाल्यां आसा आणि अकॉर्डिंग टू द रूल 72 I'm acting according to the rule book. Calling attention. No, this is a collective Particular decision taken by circular is against the People's Representation Act. It is a collective decision taken by the opposition. And There is this no particular question. This is a circular collective against the decision. people of Calling Goa. attention maybe afterwards. No, not at all. Calling attention maybe afterwards. Calling attention maybe afterwards. त्या तुम्ही आज घ्या फर्स्ट Speaker sir, why are you all punishing the people of By Goa? the CLP. We are. कॉलिंग एटेन्शन तुम्ही रूल बुक पहिली फॉलो करा म्हाका दिसता तुम्ही सगळेजण सिनियर मेंबर्स आसात We will रूल not बुक allow फॉलो this thing करात to take place. There is no question. We are not going to allow this thing unless it is done. स्पेंड करा रूल आणि विरोधी पक्ष नेते Answer question number 2A. No. Speaker sir, We are not going to allow. There is no question. There is no question of having. Please remember, there is. May I be permitted to be asked? मे रोल We are not going to allow this assembly until everything is settled. We will not allow. Speaker sir, Speaker sir, Speaker Speaker sir, may be I permitted to ask question number 2A? Speaker sir, can I be permitted to ask question number 2A? क्लेफास्टास He's not asking the question, Speaker sir. I want to ask the question, Speaker sir. क्वेश्चन नंबर 2A निलेश काजल May I be permitted to ask question number 2A? पहिली पहिली विरोधी पक्ष नेते तुम्ही रूल 309 पहिली घ्या 2A again Of requesting meet you I'm every again day. requesting you I am Source giving of the asking ruling how it after is the question possible hours that it is possible only 2 times.